Ja sam Milovan Sokić iz sela Kušića kod Ivanjice. Kao i svake godine održava se sabor do venčara i starih instrumenata u selu Kušća pod Javorom, nazvan takozvani Javorski sabor venčara i starih instrumenata. Pozivamo Žiku Šarenicu da dođe da se uključi. Svake godine se to održava u junu mjesecu, u nedelju pred Vidovdan, da budemo u kontaktu, da dođe da nam to snimi i da se družimo s njim. Pozdravljamo njegovu Šarenicu, to je mnogo gledana emisija i voljeli bi da se i mi iz Kušića družimo. Mi smo obišli celu Srbiju sa našim kulturno-umjetničkim društvom koje se zvalo Javor. Bili smo na znanje i manje po Vojvodini, po berbi grožđa, Topola, Aranđelovac i pozdravljam Žika i njegovo društvo da dođu, da se dogovorimo u Kušće kod Ivanjice. Hoćeš i da im osviraš nešto? Sad da im osviram pod Javorom selo što je. Pod Javorom selo što je, to je rodno mesto moje. Pod Javorom ovce pasu, čini mi se moje da su. Nas je uvek interesovalo ovako i unuke i ove ostale. Kako ste se vi upoznali? To je jako zanimljiva priča. A mi smo se upoznali na jednom prelu zimskom u selu Deretinu, gdje je Slavka rođena. Mi smo išli momci, bili kao prelci, a one su prele, tijem domaćici, zvala se Težina. Povesma i tako. Kad se stigne da se to sprede, onda počne da se igra kolo. Pošto nije imalo druge muzike, pretežno se pevalo. I delimično se sviralo na dvojnice. I tu je, ja sam bio na tom prelu. Počelo je takozvano, odmah to je bilo negdje 49. godine. Pojavilo se odnekud najnovije kolo, biračko kolo. Tu su se birali momci i devojke? Je, tu su se birali momci i devojke, onda smo se pohvatali, svi ukolo i pevali biraj, biraj drago, kojega ti je drago, ako nećeš nikoga, nošte đavo iskolo. I ja sam onda izašao te izabrao Slavku i mi smo šetali ukolo, oni su sad se pjevali, sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada. I to je tako to prelo završeno i ja sam radio u jednoj prodavnici u Kušćima. Ona je dolazila pomalo na Kušće i tu smo se viđali. Pa smo bili na 1. maj na Kušćima, bio sabor. Kako je tebi Nano deda izgledao kad si ga vidjela ovako prvi put? Kako ti se čini? Sviđao mi se, prvi pogled mi se sviđao. Nije što bio lep, nego imao neko, tako bio, imao neke ozbiljne priče, ozbiljan razgovor. Svaka riječ bila na mjestu. Kad ste vi preli u sobi, šta je se čulo u kući? Čulo se, dvojence svira i kolo igra. I sve devojke su izišle da prelje, da igraju. Ja i još jedna moja drugarica smo ostali još malo da smo tamo, onu Težinu. A neko je pitao ko to tamo peva, šta si ti rekla? Ne. Kaže, pjevaju Kušićani, ja se pomolim na vrata iz sobe. Ja slušam gdje pevaju. Ja kažem ovoj moje drugarici, meni se rekao onaj momak sviđa, on rekao što nosi rozu košulju i crnu kapu. A ona mene kaže, pa ona ima 2 devojke koje se kad oko njega svađaju. Da vidiš kako šta ću ja večeras da uradim, tako je bilo. To je tačno bilo kad su one tamo sprele. Moj kolega Anton je ušao tamo malo
sa njima se šalio, zevo, i vratio si ono tu, posle smo ovamo igrali, no počeo pričati o maju. Bili smo na Kušćima, a posle otišli smo drugi dan maja u Ravnu Goru, napravljen bio zadružni dom i tu smo bili na veselju. Tamo opet okačile se neke djevojke u mene, ja malo sa njima, malo s ovima i opet sam se vratio njoj i zajedno smo tu došli sa toga i otišao sam uveče na konak tamo u Dreti i noćio sam kod njenog rođaka, nekog Krasija Bratovika. I to je tako tinjalo ta naše poznanstvo, pa se i te pesme pevale u to vreme. I ja onda, kako ja smislim, ajde, kod otpeva nije jedan. Voleli se ja i moja Slava od kopanja pa do komišanja. A kad prvo komišanje dođe, pitam Slavu da za mene pođe. Vole smo se pa se i uzesmo. Eto pa i danas, 60 godina braka, dočeka smo. Pod Javorom selo što je, to je rodno mesto moje. Evo, poštovani naši gledaoci, upravo ovom pesmom Pod Javorom selo što je i dvojnicama odmah ste pogodili da se nalazimo u Kušićima. Ali ovoga puta naš dolazak u Kušiće nije vezan za sabor dvojničara i starih instrumenata i za izvorne pesme, već povodom jednog jubileja poznatog Kušićana Milovana Sokića. Naime, već 35 godina Milovan Sokić radi na narodnom stvaralaštvu, obišao je staru Jugoslaviju uzduž i popreko sa svojom grupom i svojim instrumentima i danas mu Dom kulture Ivanjica uručuje specijalno priznanje zlatnu plaketu za životno delo kada je narodno stvaralaštvo u pitanju. Međutim, igrom slučaja pogodilo se da danas, baš na današnji dan, 25. septembar, Soćo sa njegovom suprugom Slavkom obeležava i 60 godina braka. Pa evo prilike da napravimo jednu lepu priču o Sokićima i ujedno naravno da predamo zasluženo priznanje. Milovane, kad si počeo da se baviš ovim poslom, sviranjem i pevanjem? Pa u mlade dane čuvao sam stoku i drugih zabava nije imalo. Ja sam svirao na neku frulicu običnu koju sam napravio sam ili neki komšija koji je znao i tako sam to zavoleo. Poslije sam nekim slučajem bio nešto malo bolešljiv, pa mi je preporučio doktor Božo Spasović, čuveni lekar iz Ivenice, da već to moram biti veseo, da uvek pevušim i ja sam se onda opredelio, te sam osnovao kulturno-umeničko društvo Javor iz Kušića. Tu mi je pomogao Dom kulture na čelu sa Račkom Jurošom, ondašnjim rukovodiocima i sadašnjim. Pa sam prošao uzduž i popreko dok je bila cela Jugoslavija i Srbiju. Prođo Klevač, prođo Šumadiju. Bili smo na više mjesta, osvajali razne Zaječaru smo dobili televizor i priznanje, jednu plaketu, pa sad smo taj televizor uručili školi u Kušćima. Poslije smo izašli znanje i manje. Najdraže nam je bilo u selu Kovilj, koje nosi poreklo iz Kovilja našeg ovdje kod Javora. Mi smo tamo išli, išao je Račko sa nama kao ispred Doma kulture i Saveza amatera. Išao je ondašnji predsjednik opštine Dragan Vidaković i tamo smo bili 3 dana. Za uzvrat tome njini đaci su došli, 50 njih, bili 5 dana u Kušićima i tu su noćevali i tako smo se družili. Bilo je govora da napravimo trougao, da mi idemo, pošto ima Srba u Rumuniji, međutim izbio je, pa da napravimo i tamo da imaju da dođu oni kod nas, međutim došlo do raspada Jugoslavije i to je propala ta naša ideja. Nego ja poslije kasnije u dogovoru sa Raškom i mjesnom zajednicom, a pomogao mi je Milivoje Maričić Era zvani ispod Kovilja i Antonija Dabović, oni su bili zdravičari u Guči, a ja običan gledalac i tu sam imao i ja da sam svirao na Dvenice, onom revijalnom delu.
Pa sam poslije tamo po predlogu Maričića i moj dogovorili se da nešto napravimo kursi, pošto kursi zaslužuju da imaju nešto zvanično da se zna. Tako sam uz pomoć mjesne zajednice i uz pomoć Doma kulture na čelu sa Raškom osnovali sabor dvojeničara, a po nagovoru Dragoslava Devića pitao sam ga, kaže sve je registrovano i truba i harmonika i frula, ti jedino još može dvojenice da registruješ. To što smo uspjeli i to je oživjelo. Ove godine smo održali 13. sabor dvojeničara gdje je masovna posjeta bila, preko 200 učesnika je bilo. A jedne godine kad se bombardovanje bilo, nismo tada mogli da održimo, tako da je trebalo po redu da bude 14. Međutim, jednu smo godinu preskočili. Za sad toliko što se tiče kulturno-umjetničkog društva. Pokazat ću kasnije malo te plakete koje sam dobio i priznanja od Doma kulture i Saveza amatera. To ću kasnije kad mi budu uručena ta diploma, pokazati kuda sam prošao i šta. Soćo, za ovih 35 godina bavljenja ima, mi koji znamo, koji smo te pratili, tebi je bila uključena cela porodica, išla je i supruga, išla su deca, unuci, svi. Jesi stekao mnogo prijatelja u tim druženjima? Kako nisam, stekao sam jednog profesora iz Sjenice, Velibora Veličkovića, koga nikad neću zaboraviti. On mi je rekao da sam ja legenda Kušića i uvijek je dolazio na moje posela i sabore i on ti je osvajač u Guči bio i on neki prvi mjesta kao zdravičar. Eto tako i ova era, Milivoj Maričić, upoznao sam te iz Kovilja, dolazili su oni poslije varedno, predsjednik mjesne zajednice i ti rukovodioci iz njinog kulturnog za ovaj program. Soćo, znamo, starost je došla, ali ti još uvijek voliš. Misliš li ti da ćemo uspjeti da očuvamo narodno stvaralaštvo ovi mladi? Da li će to da sačuvaju? Pa kako se pojavilo Jojenička, mislim, teritorija ima 12 muških grupa i 10 ženskih, to zahvaljujući Domu kulturu i djelimično nama koji smo ranije osnivali to su bili Erčege, Kušić i Brezova i čuveni neki orkestar, tamburaži sa Bukovice, Grga i društvo. Pomagali su svi, Kelovac i... Pošto smo mi rekli da, u uvodnom delu sam rekao da smo, pored ovoga što smo došli službeno da uručimo ti priznanje i da povodom 35 godina rada u amaterizmu, pada i veliki jubilej, 60 godina u braku. Kako si izdržao ti 60 godina? Pa izdržao sam dobro, našao sam pametnu suprugu, nije neka lepotica bila, ali me slušala i žena pametna, nije mi branila, išao sam ja i išla je i ona, te smo gajili tu tradiciju narodnog stvaralaštva, da se očuva stare pesme i igre. Ovdje na imanju, sad se nalazimo, ovo gdje sam nasledio od oca. Da, inače Sokić je bio više poznat kao kafedžija, mada je i poljoprivrednik. Koliko hektara ti ovdje imaš svoje zemlje? Ima ovdje 12 hektara sa šumom, ja sam to sinovima podelio na 3 ravne časti. Milosavu je pripala kafana, Draganu ove stare građevine, a Novica nije im tražio ništa od građevina, ali je dobio deo zemlje i deo šume. Soćo, pošto ćemo sada preći u drugu novu kuću, da će biti cela porodica danas, većina u stvari porodice, samo ukratko da upoznamo javnost, koliko imaš unuka, praunuka? Pa ne valja brojiti, imam 7 unuka i 8 praunučadi. Od toga je 6 muško unučadi i 1 žensko, a praunučadi je 4 žensko, 4 muško. Ima li šanse da dobiješ skoro i bele pčele? Pa ne može još, zato što su mladi, a bit će još djece, ne valja djecu brojiti, ali eto ja se prevarik te. Ne mogu da griješim dušu da ne pomenem sve orkestre ivaničke koji su mi pomagali kad smo išli davali priredbe i moj drug najpreći Antonije Dabović, Radiša Ranđić, Novica, Gordana i ovi ostali pevačka društva, pozdravljam i sviju, tako da znadu da ih nisam zaboravio, ali nemam vremena da svima pomenem ime, valjda oni znadu svi koji su bili i nema da mi niko zameri.
Naša kamera će zabeležiti upravo ovo domaćinstvo gde je Milovan Sokić sa svojom suprugom Slavkom izrodio 3 dece, odakle je i krenula njegova karijera u narodnom stvaralaštvu. A mi ćemo tokom boravka u Kušićima imati prilike da se družimo sa celokupnom porodicom Sokića, tako da ćemo vas upoznati i ujedno prisustvovati i snimiti svečanoj predaji zlatne plakete koju je Milovan Sokić zaslužio. Sad bi te zamolio... Samo da kažem 2 reči još. Zaboravio sam da pomenem najvećeg moga saradnika koji je bio delikatan i pomagao mi, to je Raško Klintić, koji je sve sa mnom pratio, međutim kasnije nešto odustao. Računam, ako ja ne mognem da se borim posle moje smrti, da će on nastaviti da vodi ovo kulturno-umeničko društvo zajedno sa mojim sinovima, unucima ili tako. Što znači, poručujem sad da Kušći ne treba da ostanu bez pesme i igre i da budu veseli. To im ja želim sad sa ovog mesta. Da, Soćo, kad bi pamtili sve s kim su se družili, treba pomenuti i pokojnog Sidžima, koji je takođe bio vrlo aktivan u vašem društvu. Tako je, Sidžim je voleo, on se zove Svetozar Bogdanović, Sidžim zvani po nadimku, i najdelikatniji nam je u društvu bio Milovan iz Mackove Vidić zvani. Onaj što je pevo izglasa Oj livado, eto ti kosača. I dok mi ovde sedimo u zaista lepom ambijentu, ja bih zamolio Soća još jednu stvar da osvira, pa da krenemo da idemo na onaj svečani deo. Malo levo, malo desno, 2 umesto 2, živeo mi 200 godina. Opa! Ljulja Javore.